Hey, Nangalumzus, welcome to Diaza TV, another episode of Young Jalam, another day, another bang, another hot one. Come on, my first was Mavosana, aka Mavotela, Secol, Mtana, Mekola, Kuama daughter. So I am a peli pelamas yendo, tell them Sala Kasaga, Bafo. The Sala Whoopie. Emanzini. Ngasi owazungu. Yabazowazungu. Bafethu sentumela. Sinibingelele, siphinde sinamukele kwiDiaza TV. Sibuyile ke bafethu singodokotela bothando. Dr. V, Dr. M. Manqele Hospital. Nkosi yami. Siyabadokotela. Egumbini leguli. Shoda ngepopola. Igula ngenhliziyo. Abanye ingqondo sekuhlangene. Yabona ngakuvumeli ukuhlangana ingqondo nenhliziyo. Kugule kanye kanye. Ngona agule kodwa. Agula kodwa. Bese gula konke lapho hayi. Yazi ukuthi konke engiyitholile nje few days back ukuthi abantu yazi bayashona ngenxa ye-heartbreak. Umuntu Ongempela guys. Vele ngeke ungafe. Kunama murder cases, ama murder cases noma yini. But ama cases abantu ababulawe umbulele. Umbulele. Ubengeke efe lo muntu. Yeah, imele. Imele. Kahle mele kube ne South Africa. Ugovernment kumele usisize la. Kube ne contract yomjolo. Mhlambe yazi kube i-contract ka 6 months. Uthi nje. Okay, ochithayo la mhlawumbe uyaboshwa. Yabo, wabanjwa uchitha. Uyaboshwa. Mhlambe after 6 months seniyahlala phansi niya decide ukuthi nifuna uku-extend le contract. Oriyaphela. Ngicabanga ukuthi sigawu 2 months. Ngabona time sivale asiyeke wena. Noma ukuthi thola ukuthi vele busumingcela ukuthi ivale. Mhlawumbe senyangeni yesi5. Busumingcela ukuthi nje Nkosi yami. Ne. But I think that way umjolo ungaba lula. Ngiyazi ukuthi ngiyadlala abafowethu kodwa more than anything bafethu say complicate lento kanti easy. Thandana nomuntu oyiwanje omthandayo ofila free around nine connection. Okunye nokunye mfethu akubalekile ngakuthanda umuntu wakhe akuthande nithandane nirespectane yonke into ihambe kahle. Yeah. Kunjalo. Sondele eduze asibize cameraman. Ngoze umcimbi mase selemphakelele ucameraman Kubalekile mfethu. Niyadlala lethuba lokudla Chris banishuthi imicimbi. Anizoli. Waya. Khala nje waya. Nkosi yami ngeke. Ngeke Type yoza lo mfowethu. Ne? Awune type. Ne asibasondeze sibabone nababukeli beyibonele ukuthi obani laba usaba bafethu bakhala ngomjito oyi1 ukuthi umjita ngathi akaqondisisi ukuthi uthanda lo noma uthanda lo bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa cela nisondele bose siba wazani boma nazi nabahle Nkosi yami yiko ngithi qhala engqwele nazi nabahle sondelani wena ngena phana ndawo yes nakho na right phela khona njani sikhona umxhosa Nkosi sabona unjani ngiyaphila umzulu Kimsuthu umsuthu bengithi phela uzongibingelela ngalendlela yakho lelitenge yale hayi igama ubani sisi Oratilwe othandiwe shuthi umjito wakuthanda kwenzakalani manje akasakuthanda what's the opposite of Oratilwe? Opposite Oratilwe yini like angithi khona hate and love Oratilwe and ungithandile yes and then uthandiwe opposite akithi bekidla kefe okay angithi there is love and then there's hate there's Kufanele ukuthi uhambile akahambanga uhambile akahambanga uvulile ovala hatha mai Nkosi yami okay lapho usakuthanda nje umjito confused awuboni ngiyadla no igama lethu thina uvusi mina igama lami wamanqele umusa lo wamanqele sibeke kuDiaza TV lo Chris oshuthayo siyabonga kazi ukuthi nisibhalele usho ukuthi niyasithemba ukuthi singani bambela kahle udaba sizwe ukuthi kwenzakalani ngalomjidelo esenkaye la so igama ubani nasisa Lilitha oh yeah uLilitha okay wase Eastern Cape Valley yes okay so tshela mina Lilitha igama likabafu bani
igama lo mfana wethu yes Samkelo uSamkelo uhlangana naye and nesikhathi singana nendawonye sadibana nabenisuka emsebenzini sadibana eTexini and sine 5 months kusijona 5 months njalo so nje kule 5 months angibalelwa namhlanje lo 2 weeks lo lenyanga ngoba vele sekunenkingi kodwa nje kulezi inyanga lezi nyembili ukusemala ngabo ngimthanda Chomi ndiyamthanda Chomi nomfana disappointed with uvaba okay all along phofe bengixele sorry okay kukhona okunye ukhona noma ininzi yes okay it's a long story siqale ngapha kusisi lapho sicine ngakuwe qala kusisi sis unjani alright nazi indaba ngathi iningi ngapha ngazi noma ubusuzazi ezinye noma wakazazi kodwa ngathi ayikuningi ukisigaxa asike sizwe kuwe kuqala lapho kuzokhulumeka kuwe uSamkelo lona unesikhathi singanani unaye nahlangana kuphi naye yini le yakuchaza ngaye mfethu eyenza ukuthi umthande ngoba nje namhlanje sekuphoxile mina Samkelo la kopana ko sekolong ene 2 years go sekolong in college varsity primary high school UJ okay ene retsa course A1 okay yes nina how long nindawonye 2 years nahlangana okay esikoleni wenza unyaka osingaka lo ngenza 3 years this year wahlangana naye usufikile vele sho tshela mina mawusafika unyaka oqala khona lo wamthola noma mhlawumbe usayiphethe kahle sabuka sabheka then uSamkelo indoda yakhe oqala yase varsity yes okay and manje usuthola ukuthi uSamkelo nomunye usisi ngala osebenzayo ngithuthi ko ukuphase kanjani ukuzwa lokho ukuthi mhlambe uSamkelo ngityo umhlongo so ufisa kwenzakaleni mase mayifika la uSamkelo cause ofika la ayikhulumele so sila uba usibizile la wena uzophuma na date so ufisa kwenzakaleni nje usibizile wahlanganisa lana noSamkelo uzofika ufuna sikhulumele indaba so egcineni mahlukana la ufuna kwenzakaleni ufuna uqhubeka nayo uSamkelo ufuna uqhubeke nosisi ufuna ayikhethele ngasikhona ukuthi ngidlale ngasikhona so ufuna uqhubeka naye so ufuna kahle kahle utshela uSamkelo sahlukana nosisi ahlukane naye uyakuzwa lokho ndiyakuzwa usinena 2 years nendawonye so the reason usho lokho ngoba vele no 2 years noma mhlawumbe ngoba uyamthanda ngibe nithola and like yabo ayikho umuntu ngibonayo Lilith uthola Lilith angathi yewe uthene na 6 months since 6 months uyaqala ukukhumbula igama noma ngani please no that's why I notice ukuthi awujwayele ukukhumbula amagama no intenhle bafo no intenhle bafo senga improve akithi la 2 weeks no lungile asikhuluma okay la Lilith ngifuna ukubuza la ukuthi usisiyamuzwa ukuthi uthina ngithi ngiyamuzwa nangazi ukuthi wena mhlawumbe busito sakho bongasichaza ukuthi uSamkelo yeso uhlangane naye na 6 months uyimisele ngaye nanokuthi ufuna kwenzakaleni after la hayi nami ngxaki Chomi ndiyamthanda Samkelo so if uyeza kofanele akhethe phakathi kwethu soyi-2 because nami ndiyamthanda anizokwazi umyeka njalo so ngeke ngazwa ngathi uthi kunendaba ngathi uyayifaka ngakuzwe ngathi uyayidotsa ngathi uthi ubuwazi ukuthi uSamkelo lo muntu wethu Chomi bendiyazi so usanele ubejolana nawe noyithunazi ukuthi kukhona usisi bendiyazi and kumbi expecte ba kodwa kubethe lixesha kufika lixesha bese behlukene yabo into we expect from kuwe kuphela le or mhlawumbe into benikhulumile noSamkelo ukuthi vele kumele kusifele ixesha leli wona Samkelo ubusumiyekile lo sasivumelene nayo Samkelo so uyazi ukuthi ubuzodantsha yes uphatha kanjani ukuzwa lokho biliyaka ebuhlungu ikhona mhlawumbe izinto ukuyibona mhlawumbe uma Samkelo ubona ngathi mhlawumbe usake ekuthela angathi nje akasakuthandi usaka different but usafuna ukuthi iqhubeke lento May uSamkelo la fike ngakhethe ekhetha nangulelitha uzongikhetha mina anyakaza ngeke okay bafukona ufuna ukukosha mina akukho mfowethu akukho sizolinda leliqhawe uSamkelo
ne ngoba engathi so iplan kwakuwukuthi usamukela amdampu sisi ochomi plan ba at least asithi sifika maybe so lo 6 months lona uthandana usamukela nje umnike i-chance ukuthi okay it's fine ngiyazi ukuthi angekho ngedwa kuwena siba u2 ukhona usisi nami bu right nje right because bendiyazi ba exesheni baza kuhlukana yabo so umthanda ngalowo ndlela vele ngithanda ngalowo ndlela chomi ansinawo amandla oqala enye relationship ngoku ansinawo maka thunta sana uyithuzo bo hayi akakwazi kalo because uthi ngakamiyeke naye hayi akakwazi sekuzokwenza kanjani kuyanyenzeleka ekhethe yoyi1 kuyanyenzeleka mayikhetha yena it's a must if ukhetha yena ukhetha yena okay asifone Chris cela usiphe ifoni nisondele ngapha nasondele la ethunzini subscribe lapha emakhaya Duyaza TV. Duyaza TV guys ningakhohlwa. Samukelo uyabona sekubiza ngosamukelo. Lilitho yazi Duyaza Brothers. Ndiyayibona. Uyayibona? So usubscribe it? Andika subscribe. Usenze manje. Ifoni yakho senza nje. Okay. Oh, shebo. After this I subscribe. Okay. Uyazi Duyaza Brothers? Usubscribe it? Sorry guys. Kodwa ngifuna sonisiza thina la. Siyanthanda. Ngifuna sonisiza la. Kodwa nina unsubscribe. Nalabo emakhaya labo babukayo bengasubscribe. Guys, sicela nisubscribe yini. Siyanikupa hle. Ubani uya ku date? No. Wena. Oratile. I like how you mokuthiwa ubani uthi Oratile. Like yeah, I like that. Uyabelieve kulolu uthando ne uthi tazoqhubeka lube imbumbe ngithwarele momo upakephi sephi isithuthu sakho yeah sathi chill hey asazi asazi yini singayazi no sekuthi kuzowenzakalani la usamukelo mfoka shezi Mhlawumbe samukelo shezi nje sikhuluma la ngeke sazi Shuzo shotombali Madlameni Yama samukelo shezi yeah uyela sikhuluma ngala hayi Hello. Okay Hello. Yebo. Njani? Yebo. Ngiyaphila. Uyazi ukuthi Ukhuluma nobani? No-Oratile. Akhuphula ivoice encane. No-Oratile. Oh, mama, right. Ngiyaphila wena njani? Yeah. Hamba. Bengikutshela ukuthi ungakhohlwa ke. Oh, mama. Yeah. Manje. Yeah, manje. Okay, uzabona. Okay. Sure. yeah Oratile nolilitha bayithu bayimisele ngayo lilitha wayeplan ukuthi bazomdampa uoratiwe ngapha ubelieve ukuthi uoratiwe usazorantwa sazoqhubeka lento asazi ke thina silinda umfoka shezi la usamukela asilithathe guys sithathe uhlangothi asilithathe yeah cha welilitha uzohamba ke nami namani ucashi singacashi kude hayi ngeke kube kude ungasazi sizohamba socasha sizosithela nje ekhonini ebese siyaxoxa nje sobona sixoxa ngani okay nivula imic ningayicisha imic uyeza umfoka samukelo la so tshela mina siswami Oratiwe umjida la uyayizwa indaba yakhe ulosisi uthi babe planele mhlawumbe ngikujalo ukuthi mayifika la umbuzo umjida ukuthi like because ngeke ukuthi beplan ukuthi wena nomela udanjwe shuthi akasakuthanda wona mhlawumbe umbuzo ukuthi wayimvelele kukhona ekhanda uyimisela vele ukudampena akasakuthanda noma mhlawumbe bekhohlisa yena wena vele uyimisela ngamjida Ngizimisela ngayo
phekwa kuzwa amagama kanje ukuthi beplana ukudampa. Yo. Ngasikhoni yo. Sikasikhoni ne. Awukhona ukuphila ngaphandle kwakhe. Mina ngiyakuthola sisi. But yazi mhlawumbe ubungabetha se break uqhubeke nesikole. Ilishandi sakhe how many years? 5. Yabo sekusele 3 years, vele focus on 3 years don't so lamajazi amakhulu lawa. Ube mnandi and then thola indodo so nalabafana laba mandela. Because ngeke phela uhlala umuntu oplanela ukuthi udanjwe why uthi umuntu udanjwe. Because ubona uthando lusha eliyasebenza lengane athandana nayo usho mhlawumbe yamfakela imali mhlawumbe yambheja onekubhejana yakubheja ngemali eneswazi cha msanange ngiyena ngizongane ngami ngikhama nje kahle ngitshela ngathu bafo bafo weza ufundla impanga umama amanje bese plan usasithoma hayi so ikamera ngovusi mfethu ngicela nje ukuyichaza ikamera ngovusi ngamanqele ngibuya ku Dwaza TV lo usisi uyachaza la ukuthi ni ndawonye ngokuthanda chaza lo mama wenzala okay I kere nna le wena re go relationship ya 2 years so last no sa tsebo gore ke thotse di chat phone ya hao o cheta le ke le lita no manini wait bafo angikwazi ukukhuluma ngani mama angizile ngalokho into engize ngayo lana ama vlogger mana bafaka ngifuna ukuthi sikhulume lezi zinto lezi kuyicamera yabo lezi ayishow mama ngozozizwa abantu abaningi so sizocisha icamera uthi ngisho lokho engize ngakho because akumelana nengxabano sicisha kanjani mfowethu imilika no ngisho lezi zinto lezi ayishow mama lezi wala imjolo inina yazile ngalokho thina sihlangana nalokho ukuthi wena wenzani nani mama usuthatha ifone yami lesayikhuluma la kwicamera bafesi leyo cha kuthi angithanda indaba ngicela ukuthi sikhulume lokho kunye nizoyikhuluma le off camera ngazi indaba zeni izwa abantu usayikhuluma kwicamera leyo mina ngithi size ku days mfethu niyakhona ku days and kune surprise esiphethe thina surprise yani kune surprise esiphethe thina izinto ezilethelana i surprise esokushiyana bese kuba nomama ku days umama uyithengile kodwa i choice kamama uthe yakwazi ukuthi usandane then sinigadi niqhubeke ne days but into esenzayo camera kodwa ngidina ngempela mama okay awusivele sigaya surprise bese sicisha ama camera sambeni phela cela sigaya surprise phezulu uzocela ukuthi mama kuvala amehlo la kanje yazi ama surprise uthiwa uthara into kanjalo then sivaya ngibazele ne surprise hawu bafo so bafo ngembiza yena oyiphethe nabafo le because bese sethi uma uqhamuka kube ukuthi vele sicashisile ngicela nime uze ngapha mama ngasikama so yeah fulani phela awu mana linda bafo azoyijaha lesaphe amehlo ziyabandela izandla zakhe lo muntu lona ziyabanda shutha aqala ukubanda hawu cha sengasho phela iwinter iwade kade siyaqala nje manje hawu ubona dedela semthe kanje njani mfowethu senzalani impela ngikahlahle lana mfowethu thatha nazi ibusiso ngalama amanyethu la nguvaliwe ibusisweni elibuye ngapha hayi Yabona mos. Uyabona and ke ngoku ndikunika la opportunity dala uyifuna dala mos the uzamlahla girlfriend wakho so ke ngoku nansi chance ngicela into singayikhuluma kahle ngeyindlela ayi kanje endlini phambi kwamakhamera hayibo efondini phambi kwamakhamera if ofuna isithethe ngoku asinaphinde isithethe ndikunika ichance eyi-1 hayi ke mango into bese ngikhona ukukhuluma endlini ke mango chazi ngithwese inkinga nje ngixelele bani ngumangi ngixelele inkinga yani ulilitha lona lithoenza ini mama singayikhuluma lento endlini khibona mase kusuke kufike thina bafo uhlalwazi ngobani ngobani abanqele Sawufana kwamanqele manje bafose kahleni yabo siDwaza TV lento leyo no nabafazi kuvelani la
kuvela ukuthi uLilitha ayachaza ukuthi kahle kahle into lena sena 6 months niphusha uyachaza nahlangana kuphi kanjani and uyaveza ukuthi implan yenu bekuwukuthi kuzohamba khambe nimbikele umama lo orati ukuthi kahle kahle akasaratwanga uyashiwa and then nikwazi ukuqhubeka nothando lweni implan uyasitshela ukuthi bekuyileyo ukuthi wena vele uvele uzomdampa wamthembisa ukuthi uzomdampa hayi Lilitha Hayibo ndiyaxaka. hayi Lilitha la ikhompa into enjalo Ndiyaxaka. ayikho le nto Lilitha Yo. kahle lo le nto besikhona ukukhuluma ngenye indlela ke Lilitha Kindlela ethini? hayi Lilitha wena umuntu ozodanjwa udantshelwe for Lilitha ukuthi nawe udanjabona no hayi ngizacacisa kahle bakasayicacile kahle uxabanisa nomama manje Usho kanjalo ukuthi wena ufuna ini ukudampa mina then uqhubeke nayo. Nenda sorry boys. cha siningihlukanisa nawe sikhuluma asenzi Awucaba ufuna umthinqa. Caba samfuna Jomo samthanda. Lilitha Ezinyanga zingaka mina sisibhanqa sakho. Mina ima wala long mina sisibhanqa sakho. wayethe uzoyenza after how long lento le ukuthi amdampa Wayethe ayinophela 3 months besajola. kodwa waphinde wabekezela ngazo 3 months Ndaphinda kalonda nyamezela. 6 months shuthi uyamthanda akadampeki bafuna ngicela ubuza hayi kabi samukele mhlawumbe sizoqhasa la in kodwa sifuna ukwazi ukuthi uthanda bani kahle kahle samukele inhliziyo yakhe kubani la Babolweni. ikubani inhliziyo yakho first nasisho ukuthi khetha sengiyabuza njenge ask ukuthi inhliziyo yakhe kubani or mhlawumbe boy2 banama qualities angafani owathandayo kuna something oyithanda ngalo kuna something oyithanda ngalo manje boy2 akazi because ngibona into engingayisho nje yabo sino already sesiqhubile lento mina yeah 2 years ma 2 years yeah yabo uyabona isilonto le iserious ngempela mase ku 2 years yeah sengazinenyanga yabo sesiqhubile lento Also isibhanqa bindini. cha kahle Lilitha lento singayikhuluma mina Kaloku utsho mina bindintoni mase singayikho until ngoku bisenzani kanti mina nawe. Xa uthi wena naye kudala ntontoni nabesenzani thina besenzani. Usazothini kumkodwa yasazibona umuntu wakho. kodwa nje lento besingakhona ukuyilungisa ngenye indlela Lilitha Eyiphi indlela? ngisho ngisazi Ndikunika solution ngoku. uthi enye indlela bayilungisa ngenye indlela shuthi kusekhona bafuna uyilungisa ufuna ukuthi Le bahlawulukisa. hayi asiyabona umfethu yasiqhatha ngempela No, angisho wena usho kanjalo. bafuna ukuthi Usho njalo ngisho wena ukuthi cha ngithi umama uthula ngithi umama Uthi le nto uyithethayo nje. And ke ndikunika ichance mina bayikhetha ngoku andizuthi benditsala bendisithini khetha khetha uchomi ka ukhetha. azibesicala ayish mina ngisazi ngempela sekenyuka la nje Awuyazi. so I think bona mhlawumbe bayazi mhlawumbe makuthi wena usazi mhlawumbe uyazi mhlawumbe uyazi Hayi, banike ithuba makuthi phela ngeke ukuthi uyindoda abafihlulekayo ukubeka isinqumo naba abafazi bakho Sibonisa bayithu ubudoda ke. beka shona ukuthi okay nje manje 1 2 kwenzeka 1 2 nje ukuthi ungithi uthi wena indoda shona ukuthi kwenzakalani ayikunzima kodwa sikhulumele thina bekhulumele bona Ukhulumela endlini nentoni? Akonto yokhulunyelwa endlini apha. kahle Lilitha Chomi if awukwazi. uthi ayikhulumele yena ya ukuthi sikhulumele yena ufunani yena ufuna kwenzakaleni yena okay ade siqale ngapha ko sihloniphe na umuntu okade unayo ka 2 years siqale ngani ufuna kwenzakaleni uyabo ba futhi idekile shuthi uyaqopheka usho siphala phala ngapha udidekile ufuna kwenzakaleni mina naye ngikwazi ukuthi silahlane phela. ngeke nikwazi ukuthi nilahlane ngiyaqhubeka Yes. so lokho utshela abantu utshela usisi or utshela indoda yakho Boy2. angathi lapho khona kufuna ukusho ngapha kuyisisi ukhulumela indoda yakho Hayi. Ayikho into engayisho yena mina sikhulumele kuye ukuthi ufuna ini. awumtshela ukuthi akafoka Lilitha mfethu into singayikhuluma kahle Asikhulumi kahle sikhuluma manje. Hayi son. Ke lonto uyathanda undenza isibhanqa. Nalapha phakathi kwabantu nenza isibhanqa still. We alright ile no Lilitha. Ngoba umfowethu uyahluleka ukukhuluma. Yabo. Mina ngicela ukumkhulumela. Yabo. But ngizoqondisa kunina hlahla ngifuna kube yinini enithatha inqumo. Yabo because indlela ka behavior ngayo akafuni futhi nokuchaza
ukuthi wenze njani. Uthe uyindoda but angiboni ubudoda bakhe mina. Ngoba uhluleka kwenzani? U-explain into esimple. So mina ke bafowethu ngoba angilithatha uhlangothi ngisuka kwaDuyaza TV. Mina ngithi miyeke phela kusho yakwazi okay yizo ma reasons wami kahle awukwazi akuna okay ngiyakuzwa but yizo ma reasons wami my brother lana akakabi ready for a relationship yabo and also kumele ukwazi ukuthi wena lelithi ngoba umncaka kanje ukuthi akayeke my sister ngeke aphinda kuhloniphe indoda okumele ukwazi ngendoda ayikwazi ukuthandana nabantu abaningi hlezi kuno main yangibamba mesiyoganga ngala bese ucabanga ukuthi wena uzoba umain usuka la ukhona ukuyisa ichick ube imain ayikho lonto leyo uyohleze disrespect so nawe kuzomela ukuthi uyithathe serious uthole indoda ezokuhlonipha ozoba unumber 1 kuyona engeke ikudisrespect njengalomjida wena kahle kahle lendlela omuhle ngayo indlela mfethu oyiyona akumelanga ngabe wena uzoncenga uthando kulomjida hayi ngoba mhlambe umjida engalideserve uthando uyalideserve uthando but akazi ukuthi enzeni ngothando sometimes kuyenzeka kwena bafo sibe greedy sitshela ukuthi siyakwazi ukuxhaka izinto sibambe ngapha nangapha ngoba egameni lokuthi uyindoda ayikho lonto leyo no mfowethu ayikho lonto leyo ngikholwa ngempela mfowethu ayikho mfowethu okwangempela bhuti ayikho the only way yokuthi isikhona isithembu emzansi sikhona nje isithembu emhlabeni the only way ukuthi uhlale nabantu bakho boyithu ubatshela ukuthi okay mfethu bafethu unumber 1 akekho unumber 1 unumber 2 unless masubashadile ngiyangibamba ukhulume nabo kube yibona ke abayidecidelayo ukuthi bayavuma ukuba i second option or mhlambe bo number 2 or abe kuleyo triangle leyo awuwazi ukuthatha isinqumo wedwa. That's why ke mina nobafo sizofika kuma situation kanje uzosibuza ukuthi thina singena pha singena indawo into esenzayo nje mfethu uzama uqondisa umhlaba la isikhona khona lento esile so umzulu bafuthi hayi ndimvini so kuleta ishilo nani uthini wena ndithayi Johnny it's fine ut shaka nomuntu wakho maninzi gcada amadoda emhlabeni aphinde ifumane inye indoda ezanthatha serious sibona ukuthi njani njani ufuna ndithini ke wona ndithi hayi but bafo wena udlulwe into eyodwa lapha la ubuziwe ukuthi okay wenza njani nangu nani planning ukuthi uzoshiya ubani uqhubeke naye in so wabuzwa waba ne chance ukuthi okay shona ukuthi wena uthini njengamanje wahluleka ukusho ukuthi uthini so wena useyasho ukuthi uthini usuyamblame futhi ubufuna ethini kahle lithando oratile liyanqela lisendlini mina hayo sixoxa kahle uyoxoxa endlini apha akho nto endlini naniqabela sha so iplana lento icabangayo Jomi mina ndiqabile thatha umuntu wakho nihambe nindlini ke niyoyithetha ke mina ndiphumile into edibene nani vele wena uyamrada ne orate unaye nje manje uthi uyaphuma usisi so vele shuthi kodwa lenza ukuthi usithathile ke isinqumo ayikho la muntu esekuziwisha ngikhona ukuvela hayi ndiyabulela ngikhona ndiyabulela kakhulu kuphatha kanjani ukuzwa umuntu wakho uLilitha semdampilo wathi yamiyeka wena uqhubeka naye kodwa usakhuluma noLilitha ukhona la kodwa uLilitha usemiyeka kodwa usakhuluma naye phela kumele yekana ngathi yaxabana hayibo hayi Jomi batla emini usabatlogile litswele pile ka ratana angithi sithathile isinqumo wena uthini makasho kanjalo fine king kulungile akahambi I delete number yakho uLilitha block hayi cha kahle ungazi uyithatha ngale phela ukwazi ukuba awufuna ke cha awunesibindi manje ama numbers asedingithela ayizokhuluma ini mina anihlanganiswe yini kanti eqaleni anihlanganiswe uthanda ngithi so manje seniyahlukana kusho ukuthi into esinihlanganisile ayisekho yafakaza vele nizokhuluma ini efonini nizokhuluma ini andizisiqabela ngokuthetha siqabela uthetha sawuzibonekalisile uba uthanda umuntu wakho Jomi so uhlala nomuntu wakho nanawe akho nto enophinde sidibanise ngomu iphelile Lilitha ungasikasuke hayi yebethu Jomi nqande indoda yakho ayenze ini nqande ke ngo mama ayenze ini into singayixazula ngendlela lokho ngisho no lana yeah bahleli futhi
So Lilitha khona sizoyenza ukuthi ekugcineni lifike kwi-conclusion. So wena isinqumo sakho sithathile njalo manje? Hayi nisithathile mina Chomi. So uyaphuma kuye? Ndiyaphuma kuye. Yini wayisho mhlawumbe kusisi la khona mhlawumbe kamagaba ufuna ukushaya nayo or? Ayakhona Chomi phuma kuseyeli because yambona mos xa kuphuma mina obvious khona omnye uzawuthatha le ndawo ibiye yami. Abe ngunami uzawuba nabanye kodwa ngabe uphume kahle phuma kahle ungasuka kaloku ndiyam-advise ndiyamcebisa because uyambona mos yabo umehluko phakathi kwakhe nenja yile nto uba inja inemilenze eyi-4 yena unemilenze Khona kaluna. oh wena kadlali ngawe Watsiba kontlungu ikaya kere. happy birthday Chomi yami hayi happy birthday ibe happy Lona letsa grandpa. Ha tshware ke hloho tlo lona. hayi ke sethethile umamkhulu ndithule mna ndiyayiphuma into edibene nani So na my sister uyabelievela ukuthi uSamkelo uyakuthanda. So uma ekuthanda wayecheated ngiyibuzela nje. Sho ukuthi wayenza grandpa yakhe. No ngibuza ukuthi ngithi uyakuthanda wena. Uthanda wena wedwa. Right? Cheatela kanjani phona Lilitha? Awucabanga ukuthi Maybe nawatla wona face enyu ne. udinwe intoni xa ikuthanda Yazi izinto ejwayele ukushowa omama basemshadweni. Usho wena. lento yenzakala izinto ezenzakala lezi Empilweni. xa kuthanda uzofika njani ukuthi Phela iziningi izinto ezenzakala emhlabeni njengobugebengu, fraud, kuntshontshwa imali, kubulawa abantu azikho right lezi zinto zenzeka emhlabeni. So wena ufuna ungitshela ukuthi right le ngoba iyenzeka emhlabeni. sayifica khona bafuthi Right yini? Awucabanga ukuthi wena kumele sishintshe mhlawumbe indlela lento esayifica. Because isayifica into awucabanga ukuthi kumele ishintshe. kuyefana ngeke izishintshe kuyefana But indlela oyenza ngayo wena uyenza ngalesikhathi owayifica ngayo. Dala abantu bebehlalisa abantu babo. Kuthi okay mama mina nangu umuntu osibile kunaye. Yabo dala lento owayifica la wena shothi wayimprovise wayenza ngendlela yakho. Nalabantu laba abacheatayo ba-improvise akusiyo lento abayifica la. ngoba uLilitha sesithathile isinqumo asekulungi la yikho inkinga. Okay. No Lilitha sizocela ukuthi sikufica lapha emontweni ne? okay Siyabonga sesinqumo sakho. Si right ungayisoli. Cela emontweni kulungile mfowethu. So khuluma masifike emontweni. Ayibona indoda yakhe yayisola kubona Lilitha hamba. Cha ngisoli mfowethu Uyayithanda. Yabo ihlo lakhe njalo manje ubehamba Lilitha uza bafowethu umbuka kancane. Yini mfethu ngicela ukubuza nje mfethu yini oyithanda ngalo sisi? Oyithanda ngayo mfethu. Ayingakusho nje ukuthi le relationship esikhiwe siphethe kahle nje umuntu oqinile. So uthanda ukuthi uyiphethe kahle. Ulungile nje. Uningi nje ekuthandayo engiyakhona ukuchaza. Yini oyithanda ngayo? Kibona ethi motho fela nje o reng like ke tla hola le yena bo ile motho o right. A tsebang go batla eng bophelong. Wa tsebe so batla eng? I thought so go wa tsebe go batla bophelong because wa bona no santsana batla ba bapala. But you still willing to give him a chance and then push it in. So what if he does the same thing this time? Ho tla ba option engwe maybe like re tlo arwana abo. Zozane? Maybe sizo. Ngeke sayenza. Akusayenza. Ayithi ndayikhuza. No angisho ukuthi uzoyenza ngibuza nje ukuthi what if angisho ukuthi uzoyenza. Okay. Wena my brother mangathi my sister mhlawumbe uyabamba ukuthi khona ijonga abhizi ngalo khona umjita abhizi ngaye or omshelayo ngamxolela. Ngeke ngimxolele ukuthi nje mina ngiyaphuma kumuntu. Asenze izinto ezikanje. Manje ngoba yena engaphumi ku kanjani? Bese ngithanda into ngibele kwenzeni. Ngaphela usho ukuthi angithanda ngithi ngithanda mama. So waganga wena kayi1 yaphuma ku. Kuzwile lokho? Ngiyamuzwa. Wena siswamani uyayithanda wena. Yenzani? Uyayithanda yini wena? Ngiyazithanda mina. Uyazithanda yini wena? Uyayithanda wena. And uyasithandela yini? Na nenqumo zakhe akayithathayo nokukuchithela uyakuthanda nawe. Angithi empilweni ukuthi umuntu lento siyayilungisa njani? No ngisakhuluma naye mfowethu ngiyeza ku. Angithi empilweni abantu banama boundaries. Namagoli awayisethela wona empilweni. Yangibamba. So angazi uma mhlawumbe igoli wayisethela yona naleyo ukuthi wena uzothandana nomuntu uma ekuchithela uphinde umxolele umnike enye second chance. But mina esidini lami ngendlela engakutshela ngayo
umuhle sasemncane icareer yakho ibright yangibamba angisho ukuthi ungajoli yiso isikhathi sokujola lesi but umuntu mayese disrespecta kanje and akhombisa ukuthi usamncengile lo munye yangibamba phambi kwakho what more angayenza masumxolele so lapho kumele uyicabange ke noma isister ukuthi empilweni yakho uyayideserve lento le uyicabange nje ukuthi wena uyayideserve as nje uoratile ukuthi do I really deserve this? What do I deserve? Yes, ngiyakuthanda but ungabe ungithanda ngalendlela le engithanda ngayo yini mina. But ungakhohlwa ke futhi ukuthi kuyenzeka ukuthi uthanda umuntu yena engakuthandi ngalendlela omthanda ngayo. Ngenzeka umuntu umcabangela into ezinhle yena engacabangeli into ezinhle. Kunabanye abantu futhi empilweni abathanda the idea yokuthi wena uyabathanda. Akekho umuntu ongakuthanda ukuthanda ungakhohlwa. Uyabona umuntu wamkhombisa ukuthi uyamthanda. Akekho umuntu ongathanda ukuba around umuntu omthandayo. So sometimes ungayitshela ukuthi ufuna ukuba relationship wena kanti lutho mhlawumbe nje ubafo la uthanda ngendlela wena omthanda ngayo kodwa akakuthanda. Uthanda abantu mhlawumbe ulilitha njengoba demncenga nje phambi kwakho. So wena my sister sengizokubuza do you think ubafo uyalideserve uthando lwakho? Yebo. Uyalideserve uthando lwakho. My brother uthi oratile ubona ngathi wena uyalideserve uthando lakhe. It's okay. Asizelanga thina ukuzokwenzani ukuzomhlukanisa cha. But sizama ukwenzani ukumkhulisa naye simvula amehlo. But wena esidini lakho mjida asikho against wena as well. We out yawenza amaphutha. Yangibamba if ingane yabantu ngampela uthi uyayithanda and sengikade and push ihloniphe mfethu at least. Khombisa ukuthi uyayifrustana yangibamba. Noma ungaganga uyi-out but ungajamiseli umama ungaye ukuthi phambi kwamakhamera bese uthi wena bese uncingana noLilitha kodwa ekhona umama la uthi afile kanjani confidence yakhe yenze njani uthi umuntu wami engithi mina uyangithanda nani kodwa ukwazi ukungidisrespecta kanje phambi kwamakhamera. So nawe mfethu you need to do better as out. Shaya into zakho asisho ukuthi amajita angaganga kodwa sizofika okusalayo kodwa mawuganga at least hlonipha umuntu wakho mfethu umhloniphe umnike respect le akayideserve because nina 2 years nje akuthanda. Sengizame ngayo yonke indlela ukukhuluma naye ngimkhombisa ukuthi uyabheda but still wenzani uyamayena egameni ukuthi uyakuthanda and uyalideserve wena uthando lakhe. So you need to respect that. Not everyone empilweni uyathanda. Not everyone futhi empilweni uyalireceive uthando. Kunabantu abafisayo leli thuba wena onalo. So you need to utilize this chance and make sure ukuthi uyal-accepta uyahlonipha uthando onewayo lengane le. So from today treat lengane with respect. Yenza into zakho ifihlele or whatever ngazi angipromote ubufebe but respect lo mntwana more than anything. Ungamtapuni kancane ungamthathisa wa plastic ilokho Muphi mama ngiyaqhubeka right siyabona nohambo lwethu neku-dates niphathane kahle. phatha kahle ingane yabantu ngiphathane grand. No seyishayela kayo sonto soyosila kayihle so idlile udle icala mntanami. No bafethu kunje inhliziyo kabafiki lelitha Bafo kodwa ngapha santi idea ukuthi uyathandwa. exactly i-tricky iyo ke i-tricky le ngalento yama relationships. Omunye afike ethande omunye kakhulu because uyazi ngale kulelitha ukuthi kungenzeka noma yini futhi kuhamba kwesikhathi. Yes ufuna ukuba safe kuphi ngapha yathanda la ngiyazi ukuthi vele lo uyangithanda noma thiwa ngenzani uzongixolela. Uyangibamba i-dangerous wena bafuthando kanje ngoba sometimes thiwa umuntu mase ukuthanda ungayithatha advantage kakhulu azabona. Uyangibamba because lo muntu wenzani uzoqala for example nje uoratile yabo ngoba ethi uyamnika i-chance. Yazi ukuthi kungenzeka ukuthi uoratile from now on even though angeke ekhulume but ngaphakathi enhlizweni yakhe uyaqala uyamdamba. Uyayiprepare ukuthi yazini ngiyamiyeka mhlawumbe umjida okay ethi yena hayi uyangithanda flop kanti ingane siyaqala enzani yayiprepare la miyeka khona. That's why no love into esigcina seyahlanya sifuna ubulala ingane yabantu. So kahle my point is guys, when you are in a relationship mosu ukuthi uthandana nengane yabantu or uthandana nobhuti wabantu and uyambona ukuthi yakuthanda
appreciate lelo thando olitholayo alitholakali kalula wonke umuntu uyakhathala akekho umuntu ongakhathali emhlabeni bafowethu sinenhliziyo sinengqondo sinemoya angisho ukuthini kodwa nje appreciateani uthando enilitholayo kuma partner wenu as long as usamthanda lo muntu ngikhombisa uthando naye akukhombisa uthando nithandane singodokotela bothando bathini Manqele Hospital egumbeni lekule azo nakho ke Chris you know what to do